Assalomu alaykum hurmatli mekendeshlar tug'anlar. Bugun Orus bozor tug'anlar. Jayma bozor Jalabasarında. Subota bozor kuni Jayma bozor bo'ladi. O'shani obzorini qoldirib ketayin sizlar videoga oldindan like knopkani tap bosib ayavay. Bardinglar tug'anlar. Kanalga qatalganlar kanalga qatalib, o'sha videoni elderge gruppalarga taratib qo'yingizlar. Tug'anlar Orus bozor, Baraxolka, Yarmarka, Jalabasarında 2 kun bo'ladi. Subota bozor kuni. 2 kun. Бұл бая тоқ базарды білсеңер Жалабасарында. Тоқ базарды мен пойыз жолменен ойдыға қарап келе береді. Бүйімдеріңер болса алып келіп сатқылы өздеріңер достар. Алып келсеңер алып сатарлар бар, мұны жерден алып қойшады. Бүйім іздеп келгендерге аябай көп ескі жаңы бүйімдер бар. Достар, посудадан баштайын. Бұл жерде посуда шығады екен, братчикая. Ошоны азыр балаларын қалтырам. Мына мойшиден баштайлық. Байке белкенің. Qancha so'mdan unda ketdik? Nom ne? Mo'yshivi? Shampul. Ha. 400 gram. 400 gram. Qancha? 120 so'm? 120 so'm ekan. Mıyla. 150 so'm. Eran da 120 so'm ekan dostlar, eranskiy mıylalar. Yaxshi. Tak, bu ne? Bu baya stirka işletir avtomat. Qancha so'm bu shu? 250 so'm. Жидкий aynadaymi bu la? 200 ма. Так, жақсы достар. Мына азыр бұл бұратта хит болып отқан мынандай набор бар екен. 3 стаканы менен қанша сом шу? 250. 250 сомдан достар. 250 сомдан. И иранский посуда керек болса, мен азыр майда қылып бұны барын айта отырбай, мен WhatsApp номерін берем, группасы бар. Ошо жерге қошылып, достар, посуда издегендер группасыға қошылып қойсаңар, ошол жерде образесын тыштайт. Айтың номеріңізді. Группаның номерін 0990 72 78 66. Ошол номерге байлансаңар, достар, группасыға қошып қояды. Ошол посуда боюнча любой маалыматты ошол баларынан аласыңар да. Биз кеттик азыр базарга кирип, бул жакта кичине акция болуп аткен. Но бар жогу 300 сомдон сатылат экен, достар. Мына жерде столдо үстө көрүп атканыңар бар жогу 300 сом. Бунун ичинде мындай джинсалар бар экен. Великан размер, достар. 300 сом емес, 3000 берем, великан менің размерім бару деген издегендер көп. Ушул жерден табат экенсиңер мына великан джинсаларды. Азыр мен номерин калтырам. 300 сомго мындай без рукавканы кактан аласыңар. Өзбектер, Өзбекстанда да 300 сомдон тикпейт буну. Так. Мыналар 100 сомдон экен, штаны детский. Достор, 100 сомдон. Обувта мындай айтайын да 700 сомдон баштап Лебойы бар екен де, ең қымбаты 1000 сом, 1200 сом екен бұл жерде. Қымбаты. Нә, мыналар 700 сомдан достар, сапошкалар, полу сапок. Кім қаяқта 700 сомдан бар? Кең номерді айтабыз, азыр бұл оптымға иштейт бұл балдар. 553 менен 60 0303. Доставка бар Кыргызстан боюнча любой тешикке жеткиз берет иншалла. Болды, мына достар, бұны дағы қалтырдым. Бұл жақта өзім акциямы тартып қойын. 50 сомнан бакал издеп келгендер бару дағылы. Достар 300 штук қалды. Бая комментария біреу жазып, сен тарта бересің бакал деп. Ой, арзан екен де 50 сом. Пиалканы басығы мына қашығы менен. Бұл бір отдельно тема достар, майлы. Азыр базарды кіріп көрелік қандай бүйімдер шықты бұл базарға. Достар, ауамға ай сонун бүйімдер келіп тұр. Азыр мен бір четтен сүйлөп берет бізге қандай бүйім, қанша сом басы. Импортный бүйімдер келіп тұр. Мынаудан баштайлық бі? Бинокль. Қанша сұратас? 8000 сом. Дальность қандай екен? Информация білбейсіз бі? Достар, 8000 сом сұратам дей. Көріп қойғылайын, білген адам, түшінген адам өзіңер әліне қылып алады екенсіңер. Мына чухолы бар екен, өзінің көжімді. Мынаусын көрсетіп қойын да. Достар, мына модели қанша дальний, ближний бар жоғы малыматын қалтырып қойын. Бұны 8000 сом. Ала, мына астында не? 1000 сом. Не бұл? 1000 сом. Мусорный бачок ба? Мусорный бачок 1000 сом екен, тепкічімен. Так, жақшы, байке. Но не бұл? Бая дом, умный дом. Умный дом, достар, умный дом бар екен. Бұл қанша сом басы? 2000 сом, достар, умный дом. Мына моделini қалдырып қойын. Wi-Fi менен иштейт екен, достар. Wi-Fi 900 Pro дейт. Wi-Fi менен улап қойт екенсіңер, үйде бая ким басып жүріп, мына лампочкасы да бар екен.
көрүп турат экенсиңер. Бар жогу бар а зарядниги. Так, жакшы. Так, муну бул шурпа өрт эмес экен да. Гайка өрт экен достор. Гайка өрт. Машалла, аябай күчтүү. Мына достор, 68 4 ампер шешен деген гайка өрт. Канча сом баасы бул? 6000 сом. 6000 сом экен. Так, жакшы, эстеп калгыла. Так, бул массаж. Но массаж экен. О, массаж бар экен достор. Мына, бул жерде ар кандай функциясы бар экен бул массажды. Үйгө мына путка кие турган тапочкасы дагы бар экен. Бул бая пульсивный массаж болот достор. Пульс менен тырс ток менен массаж кылат. Достор, ар кандай запчасы, обувь, ортопедический. Массажерга канча сом баасы? Машалла. Арзан бул, мага. Жакшы экен. 2000 дей. 2000 дей. Мәлі. Содагерлер тарап болайын. Так, ох ты! Достор, мынаны көргүлө. Вау, мынаны атыш керек буну срочно. Ава, мына телефон иштейби? Коробкасы менен го? Комплект иштейт да. Ачыңда мен ача албадым. Бир кол менен. Ачып бер. Канча сом суратасыз телефон? 1,5 сом. Сатылышы 1,5. Достор, 1,5 сом. Айылда жашап аткандар, достор, бул антеннасы жайлоодо да тартат. Жаңы дейт, коробкасы менен. 1,5 сом. Мына зарядниги коробкасы бар экен. Nokia издегендерге. Мен азыр номерин калтырам. Шашпай туруп көрсөңөр. Бул аванын номерин калтырам. Мына мясорубкаңыз бар экен. Компактный. Мясорубка канча сом? Мясорубка 500 сом. 500 сом. Достор, жакшы. Так, PlayStation пульту бар экен достор. PlayStation ойногондор көп а бизде. Жаңы экен коробкада. Россиядан келип калды дейт баба. PlayStation'га достор мынандай али баякындай тюнингованный пульту бар экен. Военный мынандай. Машалла. Пультубуз канча сом? Баба? PlayStation'дики. 2000 сом. 2000 сом. Мына достор 2000 сомго. PlayStation'da Магазин, PlayStation 2000 сомго магазинден албайсыңар да мындай. Японский жазып койгонмушум. Японияныкы өзү негизи Sony Японияныкы. Японский пульт бар экен, жакшы. Так, буну да салып коюңуз. Так, мына эмне ава? Мультидуховка. Мультидуховка. Бул кичинекей бая өзүңгө жарашан тамакты жасап. Бул жакта кофе варкасы дагы бар. Машалла. Канча сом мунун баасы ала? Канча сом? 2000 сом всего лишь. 2000 сом достор. Так, жакшы. Кийин. Ух ты. Бул баякындай барный кресло. Канча сом бул? Мындай өдөгө көтөрүлсө керек, а? Канча беребиз? 1,5 дедиңизби? Берем. 1,5 сом достор. Ушундай баллону менен мындай барный болот, тоголок, ошондой кресло бар экен. Так, кофеварка канча сом сурап атасыз? Ачпадыңызбы буну, кофеварканы? Ачканым жок. Канча сом бул баасы? 10 000. 10 000 сом. Машалла, достор. Кофеварка бар экен. 10 000 сом дейт. Кызыккандар чаласыңар, коробкада ачылбаган экен. Россиядан келген дейт. Жаңы Philips фирманыкы достор, буну интернетке уруп көрсөңөр болот кандай моделинчи. Баасы канча сом интернетте. Так, бул жакта мындай кызык. Так, мына пианино бар экен детский. Канча сом ава бул пианино? 8000 сом. Микрофону да бар дең өзүнүн, караокес. 8000 сом детский пианино достор. Мынаны көргүлө. Мынаны азыр мен иша мына иша тарт мени. Достор, азыр кийип көргөзөйүн да буну силерге. Мени тарт, аны эмес. Мына мындай кийилеткен. Мындай кийилеткен. Мына мындай тоссоңуз окшодубу, а? Ооба. Бу жерде кнопкасы бар экен, достор. Кнопкасын кайра бассам ачылат экен бул. Буну баягы сварщиктер барбы? Муну көзүнү кесип, сварканы айнегени коюп алса турабы? Сварщиктерге жинди болобу сен?
Çek turup arkanı caz urup turup. Ne açıp karab netip. Bası kança ya bunun? Ova. 2000 so'mga berasizmi? 2000 so'm ekan do'stlar. Tak, avan nomerinden жазабыз азыр. Gilemlerini taktaylık birinci. Kejiger, rahmat sağa. Tak, kamerani qarmashdim. Gilemler qanchadan bo'ladi, tava? Gilemleringizni aytib bering-da bolalarga. O narxı 1700 so'm turetskiy. Razmeri. Razmeri 1,5 ga 2,5. 1,5 ga 2,5. Tak, keyingisi. Narxısı 1,5 ga 1,5. Ha, 2 metr, 2 2 metr. Bu 1200. 1200 so'm. Nochongiz? Bu 1,5 ga, 2,5 ga 1,5. 2,5 ga 1,5. Bu qancha bas? Buniki 1,5 ming. 1,5 ming. Arzon ekan, nima? 1,5 ming, 1,5 ming, 1200 so'm. 1200 so'm. Tak, buna kiyimleri var avam har qanday do'stlar. Yangilar. Жаңы, ko'p жаңылар бар ekan-da. Mına Adidas var ekan do'stlar. Mına kiyimlerini daha qoldirib qo'ying. Tak. Ava nomeringizni ayting-mi? 0550 1 mingdan. Ha. 87 64 88. Bo'ldi mına do'stlar, ushul nomerga baylanishib, hozir barliq ko'rgazgan buyumlarni avadan so'rab olaverasizlar inshaalloh. Do'stlar, sizlar bayaqi so'raganday, bытовой texnikandagi жаңылыгын qoldirib qo'ying, уже жаңы tovar kelibdir. Mına kichkinakay холодильникdan boshlaylik bayka. 5 ming. 5000 so'm, всего лишь рабочий, а? 5000 so'm do'stlar, barniy avangard ekan. Shunday kichkinakay холодильник bor ekan 5000 so'mga. Buni AVS qancha so'm? AVS 10 ming deydi. Bu 1,5 metr bo'yi do'stlar. 10 ming so'm so'ratayotgan. Kemi bor deydi. Kemi bor deydi. Bu hozir bu videoni oxirigacha ko'rsanglar, men nomerini qoldirib qo'yaman. Pol avtomatda izlaganlar ko'p. 3000 so'm. Pol avtomat. Bajoq ishlaydi, ha? Bo'la turgani 3000 deydi. Morozinlik. 10 ming deyapti, men buni Juvish kerak. Em olib keldingizmi? 10 ming deyotadi, biroq kami bo'layotgan, suylashayotgansiga tozalab berayotgan. Do'stlar, Shveyni mashina qancha so'm? Shveyni mashina 4000 so'm. 4000 so'm do'stlar. Chayka 2 izlaganlarga 4000 so'm Shveyni deb qoldirib qo'ydim. Arzon stiralniy mashina. 7000 so'm mana do'stlar, 5 kilogram. Atlantaniki 7000 so'm. Tak, pol avtomatdagi bir turi. 2000 so'm. Arzon pol avtomat izlaganlarga do'stlar. Mana shu uyda ishlab juvib tozalab turib bersa bo'ldi. Tak, bu deski. Bu da 2000. Do'stlar, arzonu 2000 so'm. Mana ekoni qoldirdim. Malutka. Qancha bu malutka? 500 so'm. İşte. 500 so'mga do'stlar. Qo'lda jug'uz kelmaganlar mana 500 so'm ekan. Oxti, pilisos bor ekan. 4000 so'mmi? Nasatkalari bor. Nasatkalari bor. Dag'i buni tushirib ham beretgan. 4000 so'mga shunday pilisos bor ekan do'stlar. Maşallah. Tak, idish ayantag'ini so'rab olasizlar. Uni холодильнигі bor ekan bu joqda. Bu ne çizib solgan o'xshaydi flomastermen. Tak. Qancha bu indizit bayka? Bu 10 ming bu. Bo'la turgan 10 ming. Ha, bo'la turgan 10 ming deydi. 3 morozinlik, usti холодильник. Рабочий. Жақсы. Keling, nomerda alat satat bu odam, sразу aytib qo'ying. 0557 0557 97 97 06 04. 06 04. Alat satat dostlar. alat satat. Satış gerek bolsa şu balalarga çalasınlar. Satıb beret. Tak, bu жақта жаңы инструменттер. Qanchadan российский baltalar? Tak, 600 so'm, 400 so'm, 1200. Eng qimmat 2,5 ming mi? Bunisi 2,5 ming ekan. Российский balta izlegenler keler etken skype-ратқа. Shveyni mashina qancha so'm? 2,5 ming. İşteymi? İşteydi, 2,5 ming ekan. Так. По мелочи, достар, ключ и братта аны набор ключтар керек болса, достар, мен азыр номерін қалтырып қоям. Сіздер мына бүйімді көргілі. Доставка, поставка бара, пакет таксиге салып бер, шу балаға саласыңар. Азыр мен номерін қалтырып қоям. Номеріңізді айтың да? 551 551 29 00 90. Достар, ошоға саласыңар. Набор ключтан тартып, любой ключ доставка адам келгиз келбегендер чалсаңар, азыр шундай заман болуп калды. Телефонмон иш битет. Чаласыңар, ишиңер битет. Горелкага канча болот? 350 сом комплект, достор, мына. Горелкадан тарта любой товарга чалып ишиңер битирсеңер болот да, майлы ийгилик экен силериңерге. 55
755 92 He. 20 01. Şu номерге байланышып достор сүйлөшүп кызыккандар болсо мына алып эреткенсиңерде ушундай мотору иштеши жакшы экен 30 деп атат баасын азыр мына кичине күндөр ысып калгандан кийин жайлоого чыгып басат экенсиң да мында. Так достор, бул жакка бизде жайма базарга компрессор келиптир. Жаңы дейт, иштетилбеген. 15300 алган. Давлениясы кандай брат билесиз? Давление Конкретно бере. Достор, 2 мотору менен 2 цилиндр, ооба, бая краскага аябай жакшы дейт байке. Мен азыр номерин алам достор. Кызыгып калгандар чалып, эми бая азыр такси кылып сүйлөшсө болот да доставкасына, эми банк которуп турабы. Сиз номериңизди калтырып коюң. Кызыккан адам чала берсин сизге. 71 менен. 70 менен дегеним. 70 менен. 51 88 83 88. 83 88 51 83 88 достор. Мына жакырактан бир сыра тартып калтырып коюң. Байкеге чаласыңар, келишип калсаңар, ушул компрессорду алып койсо боло турган жаңы экен. Майли базарыңызды берсин ака. Так, достор, байкемге келдим. Бул тартпайсың мен дейт. Так, мына машинага достор издегендер көптө билем, мына Fit, Jazz. Байкеде бар экен ушул майтофон. Бу жаздыкыбы бул? Канча сом шуну баасы? Бай? 1000 сомго бересизби? Достор, 1000 сом экен. 1000 сомго кнопка бербейт бу? 1000 сом. Жакшы. Мына кандай машинаң? Бул Jazz Fit'ке окшойт дейт. Бул дагы 1000 сомбу? Бул дагы 1000 сом. Жакшы бүйүм экен. Колонкаларыңыз канча сом? 300 сомдон 600 сом. 300 сомдон 600 сом болот. Чамаданчы чамадан? 500 сом, машалла. Самбуфер иштейби? Канча сом бакырат? 300 сомго берет экен достор. Жакшы, бензопилалар канчадан? 2000 сом экен. Достор. 2000 сом дейт. Так, байке. Оны бая префаратор канча сом? İştese gerek al. 500 сом. Жақсы. И плитка қалды, байке. Мына плиткалар қанша болады? 600 сом. 600 сом. Так, жақсы. Номеріңізді айтың. Номеріңізді айтың. 71 менен. 71 менен. 100 767. 767. Байкеге чаласыңар азыр көргөзгөн бүйүмдөр. Өзүңүз иштериңиз болот абы? Жакшы. Ден соолук болот абы? Жоколуп кетпең энди. Так, достор, бул жакта байкем Hyundai Accent сатылат дейт. 2005 экен жылы. Так, Россиядан келген. Документ законныйбы? Документ законный, достор. 4000 лира осаказ бар. Страховканы кылып коюптур. 1 жылга страховкасы дагы бар дейт. Монитору бар экен, достор. Ичинде мындай музыка угам дегендерге. Салону таза, мындай көргүлө. Салону таза экен. İşi var değil mi içine? Bunu bir elle kırılı. Mına dostlar işini kaldırayın. Şunu oşta jasayt hazır. Ne özü kes beretken. Готовый ise dağı var eken bizde. Bolot bizde. Tak, uşul Accent, Hyundai Accent satılat bası kança koyduk? Bası süleşöz 250 de otat. 250 de otat özü ne güzel. Süleşöz. Zakonlar 350 de satılır. Tak, bunu addenle dağı bir numaranı kaldıram. Aytinde. Orus pazarda arzan büyüm çıkart dostlar. 0771 0771 100 767. 100 767. 100 767. Accent boyunca da dostlar avamga çalasınlar. Foto sürüt 152 уже suraldı berilmedi deydi. Çalasınlar dostlar buna 250 gözü negiz sura otam deydi. İşi yok ha? Motor işi yok deydi. Var yok uzun. Жақшымашты екен достар мына. Башынан ем базарын ашықла давай. Кетті. Игілік байке ішіңізге. Достар, бұл Манас көчөсү. Манас көчөсүндө 36-чы домден 1-чи этаждан трехкомнатный сонун жашоого даяр сонун квартира сатылат экен. Мен азыр ичиге кирип көргөзөм. Сырттан киргенде мына калитка болот экен. Вход. Отдельно подъезд кылбай, өзүнүн отдельно входу бар экен бул жерге достар. Мына сонун брусчатка салынган өзүнүн кичине территориясы бар экен. Бул жерде ошо бир 20 квадрат, 25 квадрат жери бар экен өзүнүн алдында. Дворик кылып алсаңар болот достор. Кани бисмиллахир рахманир рахим.
үй жалаң акфа айнектери, акфа ремонту жалаң бүткен. Мына жерде мындай чоң прихожкасы бар экен биринчи киргенде, достор. Бул жакка кладовка жасатып койгонмун дейт. Ачык көргөзүп коеюн. Прихожкасы 12 квадрат бул жакта. Мына чоң мындай прихожка. Прихожкадан киргенде, достор, биринчи мындай кухонный комната. Бул жакка кухня жасатып алсаңар болот экен. Сонун киргенде, он жакта мына туалет, санузел, душовой менен. Биринчи душовой комната таза, көрүп атасыңар, ремонту, кафели, ремонту таза, бүткөн. Бул ванная комнатасы, достор. Бул жакка киргенде туалети бар экен. Туалети деле таза, достор. Аппак туалет экен. Кирип жашашка даяр дейт, достор. Даяр квартира. И сол жакта мына бир комната 3,5 метрге 6 метр экен бул. Узун ушундай чоң комната. Ушуну да сүйлөшүп, келиштирип, мебелин да калтырып койсоңор болот экен, достор. Бул биринчи комнатабыз. Бул жакка мына бойлери турат экен чоң. Бул жерге да кладовка жасатып койсо боло турган жери бар экен кичинекей. И биринчи комнатага кирсеңер, экинчи комнатага. Мына чоң зал сыяктуу комната экен, достор. Буну узунасы 4 метрге, буягы 6,5 метр экен да. Чоң комната, достор. И бул комнатанын да өзүнүн балкону бар экен. Балкону 6 квадрат, достор. Ушундай чоң, мисалы кирип көргөзөйүн. Ремонту сон, но жылуу комната экен. Айнектери акфа. Бул ушул комнатадан оң жакка кирсеңер, дагы бир ушундай чоң комната. Bunun şirinası 3,5 метр, бирок узунасы бирдей, 6 метр, достор, 6,5 метр. Bunun детский сыяктуу колдонсо боло турган. Мисалы, бул 3-чү комната болуп атат, эми узун комнаталардын ичинде. Отдельно 2 мындай 6 квадраттан балкону дагы бар экен. Бунда кичинекей комната сыяктуу колдонсо болот, достор.